Thank you, Forrest. Hello, darkness, my old friend. You sent armies to destroy entire peoples. People are suffering. You used and slaughtered animals. How dare you? Hawk once said the barbarian king of Samaria was a man worth meeting. Stariji se vjerojatno sjećaju originalne Red Sonje iz 1985. Najviše vjerojatno zbog Bridget Nielsen koja je u to doba slovila za seks simbol, a bila je Stalloneova supruga, no možda i zbog samoga Schwarzeneggera koji se pojavio u filmu. Dobri kostimi, solidni setovi za to vrijeme i ponešto akciju uz nekakvu priču, naravno i prije spomenuti Arnold koji izvlači film iz dreka, činili su originalnu Red Sonju solidnim B filmom. Ništa posebno, ali zabavno. Sonja je nakon toga nekako pala u zaborav i nakon skoro 30 godina, to jest 2008. netko se sjetio idemo raditi novi film. Dakle, Red Sonja je od 2008. do 2023. kada je završeno snimanje i postprodukcija bila u samome paklu iste, a najviše o tome govori da je snimana u Bugarskoj, vjerojatno zbog nižih troškova. Zaredalo se tu ekipe i prilično zvučnih imena od Roberta Rodrigueza, Rose McGowan, pa sve do famozne Amber Heard. My dog stepped on a bee. No završilo je nekako na nepoznatoj Matildi Lutz, Roni Mitri koju ste vjerojatno vidjeli u Underworldu, poslije Kate Beckinsale i Roberta Sheenana iz britanskog Misfitsa i Umbrella Academya, koji je inače solidan glumac po meni, ali ovdje je stvarno potračen. Red Sonju kao da prati neko prokletstvo i nikada nije stekla popularnost Conana i uvijek je kaskala, bilo to u stripu ili u filmu. Conan je izgleda bacio preveliku sjenu više nego išta drugo i nije dovoljno jaka ili zanimljiva za protagonista, to jest protagonisticu. Kako god, dobili smo ovaj shit show koji je, kao što sam prije spomenuo, bio snimljen i spreman još od 2023. te se hladio skroz od 8. mjeseca 2025. te proveo u američkim kinima čak jedan jedini dan. Čini se kao da su svi odlučili da će 2025. biti godina vađenja loših filmova iz naftalina i nadati se najboljem. Originalna Red Sonja iz 1985. je barem imala neki smisao i pojašnjenje zašto razvaljaju guzice, jer je dobila odmah na početku filma moći od nekog tamo duha da izroka sve koji su je naudili, to jest silovali nju i pobili joj cijelu obitelj. Red Sonji iz 2025. pobije obitelj i izruše selo koje liči na neki jeftini hobiton i ona uspije pobjeći s ostatkom klinčurdi u šumu, ali svi oni umru od gladi ili bolesti i jedino ona preživi. Postane totalni hippie, grli drveće i moli se nad životinjama koje ubije za hranu. Naravno, voli svog konja Vihora, no jednog dana neki divlji ljudi ulete u šumu i počnu raditi sranja. Sonja odmah postane ubojita mašina jer eto tako može i napadne njihovu utvrdu, ali realizam udari pa dobije po lampi, završi kao rob i postane gladijator za carevu zabavu. Car je zapravo klinjo koji je super genijalac, ima komad knjige pa znanjem i genijalnošću dizajnira strojeve za uništavanje šuma, što se naravno Sonji ne sviđa. Također je tu njegova pomoćnica, priležnica, bodyguard i luđakinja koja čuje glasove Anisija, koja je zapravo prvotno i našamarala Red Sonju. Sonja se skompa s ostalim gladijatorima, skuži da jedan zna mjuzu iz njenog plemena i malo se bore dok ne dođe Kiklop, pa Sonja odmah skuži kako je to prilika za bijeg. Uništi nekakvu napravu kojom car kontrolira Kiklopa i svi odu u šumu, no usput se Sonja pozdravi sa svojom simpatijom, koji veli da je zapravo princ i da mora gibati i vratiti kraljevstvo i takto. Čovjek ima posla, ali bude bitan kasnije u filmu. O da, Rona Mitra pogine nakon 5 scena jer je valjda skužili da je ovo previše trash čak i za nju samu. U šumi skuže da im netko dolazi i... Wait for it. Here it comes. Almost there. To je zapravo Red Sonjino izgubljeno pleme koje ona traži od početka dok je još brijala na hipije. Car im je za petama, ali nema neku vojsku, pa naša družina odluči napasti i naravno svi dobiju po lampi. Red Sonja dobije mač kroz trbuh od Anise. Anisa ide dovršiti Sonju, ali ne. Uleti divlji vihor konj i skenja Anisu pa pokupi Sonju i odfuraju do neke bare gdje je drvo sa sisama. Drvo sa sisama je zapravo neka božica i oživi Sonju, daje praktički super moći i još crveniju kosu da namlati sve loše dečke. Car je u banani jer je našao drugi dio knjige koje je tražio, ali unutra su nekakva new age sranja u isceljivanju, pa mu to ništa ne znači jer se on brije na tehnologiju. Malo se popičkara sa Anisom jer je zapravo činio ludom i njih dvoje se ispikaju. Sonja uletava jače nego narkomani u ljekarnu po igle, ali naravno nije sama, jer kao u borbi za Helm's Deep njena simpatija uletava sa vojskom na konjima. Da,
to je onaj lik koji je rekao da je princ i mora ići obnoviti kraljevstvo. Našamaraju sve žive i Sonja u jednom trenutku doletava do umiruće Anise koja više ne čuje glasove, ali cara nema. Cara je dao petama vjetra, iako ranjen, i došao do nekih spomenika. Red Sonja ga je odmah našla jer je trgao knjigu po putu, žena je ipak lovac i tragač samo takav. Ona skuži da je on zapravo jedan od klinaca iz njenog plemena kojeg je ona ostavila i on umre. Sonja pozdravi sve i veli da mora u svijetu pozvati Conana. Ne boš ti niš upoznala nakon ovog smeća od filma. U zadnjoj sceni Sonja cuga u nekoj krčmi i opet dođe njena simpatija princ, pa ona ode za njim. Kraj. To je to. To bi trebala biti Red Sonja iz 2025. To jest iz 2023. koja je malo ležala 1-2 godine. Tako, odmarala se. Ali ne znam čemu je sve ovo snimano. Možda original nije bio najbolji film na svijetu, ali barem smo imali Schwarzeneggera, mladu i stasitu Brigitte Nielsen koja se uživjela u ulogu, tamo je šamarala sve žive, bacala je taj mač uokolo. A ovdje imamo nekakvu izgladnjilu hipijevku koja se šora sa drvenim mačevima i gumenim noževima. Ništa ne izgleda realno niti malo. Ok, ovo je fantasy film, ajmo reći nekakva avantura, ali svejedno, kostimi izgledaju gumeno u najmanju ruku, svi se ponašaju kao nekakvi stormtrooperi, niko nema nikakvog smisla, gluma je u najmanju ruku kataklizmična, iako znam neke od glumaca, recimo ova ženska koja glumi Anisu je glumila u Krypton seriji koja je fakat dobra i dobra glumica, ali ovdje je potračena. Car je inače fakat super glumac i odlično je odradio sve u Umbrella Academiju i u prvoj sezoni Misfica, ali ovdje je totalno bez veze, znači treba biti kao nekakav negativac, treba biti zao, treba biti barem malo opasan, ako ništa drugo, frajer je bez veze. Ništa, samo postoji na ekranu i to je više manje to. I sad, obzirom da su svi glumci kataklizma, da je priča bez veze, da niko nije investiran u ništa, barem bi očekivali da je šora na nešto, to liči, da imaš nekakav barem osjećaj, barem da je akcija dobra i da te malo zaokupi, ali ne, ni to nije dobro. Nevjerojatno je čak da i originalna Sonja iz 85. ima bolju poruku nego ovaj iz 2025. To je 40 godina kasnije. I po meni je Sonja originalna, puno jači lik, šalje puno veću poruku, gdje čak žene jedino mogu dirati talisman, ali ipak Schwarzenegger je jedini koji može uništiti talisman. Because only women may touch it. But to guard it, or to destroy it if need be, is still the duty of the High Lord. You, the High Lord. Ovdje nema talismana, nema ničega, zapravo su svi neki hipiji, bore se za šume, ne znam, možda je ovo neki skriveni ekološki film gdje bi svi trebali, ne znam, preći na električna vozila i voziti bicikla. Ne znam, stvarno, ne vidim neku poantu, priče je totalno bez veze. Znam da su pričali da se više vode po stripovima, ali ako je ovo strip, i ako je ovo film koji bi trebao predstavljati strip, onda bolje se fino uštedite 2 sata, odite u birtu ili planinariti ili bilo šta drugo, nemojte biti kao ja, potrošite to vrijeme bez veze ili radi gledajte Wakandu, nemam pojma. Ako ste došli do ovog dijela, hvala lijepa na vašoj pažnji, ostavite neke komentare, like, bilo šta i vidimo se u sljedećem videu. Bok!